Ассаламу алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова. Чалышам вешімдікіді қаға бөлі мүлімат. Нуман Челбеджихан әлі қолған күнінден 102 ел кечті туған ерлерде бүгін оның қатырасы насыл аңыла. Тіл халқының жаны адар бұтын қырым конкурсында ең яқшы оратор ве оқушылар 8 тілерде чықышта бұлындылар. Балалар үшін хоккей. 44-ші мектебінің талебелері үшін бұз үстінде беден тербиесі бойынша бұрынжы дерс насыл кечті. Юбилей медалер ве қиметлі бақшышлар елде түлігіне сертификатлар. Қырым Жұмқұретінің елбашчысы Сергей Аксенов ветеранларының ғалибенің 75 елығына бағышланған юбилей медалеріні тағзірледі. Чықышта бұлынған вақыт ол қырманлық ве урмет сөзлеріні ветеранларға бағышлады. Слова уважения, благодарности за все, что было сделано. Я уверен, что все вас поздравляют и с Днем Защитника Отечества накануне 23 февраля. И вы наши защитники. Мы на вас равняемся. Принятие всех решений, конечно, в первую очередь перед глазами был, я уверен, у каждого подвиг родителей, дедов, бабушек. Поэтому вот что можно сказать. Еще раз за все, что сделано, низкий поклон нашим ветеранам и слова уважения, благодарности. Спасибо вам большое. И вечная память, Царство Небесное, тех, кого с нами нет. Жұмқұретіміздің Девлет академик музыкаль театрынде юбилей медалерінен тағзірленув мерасимі кечті. Тантанау тетбір ғалибенің 75 елығына бағышланды. Медалеріні Владимир Путин тесі септі бұл мевзонын девамы бізім невбетекілів хамызда. Февралін егірім учи шәрефілі Сандыр Ватан имайджелері күні Ватан оғрында япылған тарихи жесәретлер аққында қатырлайлар. Байрам қоранталарыны, шәрлеріні, бұтын несілеріні бірлештіре. Ахмеджет сәкенлері Қырым Девлет музыкаль академик театрында топландылар. Санадан ерлар янғырай. Оларны арби оркестр ижра еті. Бежерілген борчқа садықлық ве yüksek профессионал ирешмелер. Қалибенің 75 елығы шерефіне бөле ирешмелері чун тағзірлене. Қырым Девлет шурасының рейсі Владимир Константин юбилей медаллерны ве фахри ярлықларны бағышлай. Много лет с раннего детства каждый мужчина получает подарок на 23 февраля от своих одноклассниц, от своих близких. И именно в этот день ему напоминает о том, что именно он является защитником Отечества, должен быть всегда к этому готов. Анатолий Кнышев сынавжы учеже қызметіні Ақярда башлады. Белбек аэродромыны пек яқшы біле. О женутте ава сынырларыны қорчалады ве авиацион техниканы сынады. Это знаменательный день. С древних времен всегда побеждали во все и смутные времена, и боевые действия. Мы отдаем их честь, уважение, а наше поколение сегодняшнее выполняет свой долг защитника Отечества. Бұл күні келгенлеріні тағдірлемектен ғайры Улы Ватан женкінің қараманларыны қатырлайлар. Олар үшін бөле yüksek сөзлер бош дегіл. Мы на их примерах учились, мы на их примерах жили. Мы в своей будничной жизни всегда брали с них пример. Поэтому, прежде всего, это и их праздник. Ватан имайджелері күніні бұтын ярымадамызда қайдетелер февралін 23 күні шеер ве қасабаларда Улы Ватан женка абиделеріне чечеклер қойув мерасимлері кечірілежек. Султанис Такаева, Диана Бекмамбетова, Дмитрий Низовой. Миллетычу. Ватан имайджелері күніне ветеранларыны ве арби қызметшілеріні Девлет мүкафатларынан тағзірледілер. Тантаналы мерасим Қырым Жұмқұреті Девлет жұрасы бинасында олып кечті. Улы Ватан женкінің еді штиракчысіне плазма телевизорларын алмақ үшін сертификатлар берілді. Бұндан ғайры медалер ве минедарлықлар дарқатылды. Я благодарен за заботу ветеранам, то, что нас не забывают, хотя нас осталось очень мало. Так что очень большая благодарность. Қырым Жұмқұреті Девлет шурасының рейсі Владимир Константинов бүлдірді ке ұлы ғалибе қараманларыны қатырламақ ве ветеранларға чоқча диққат айырмақ керекміз. Сохранность этих итогов для нас, если хотите, для нашего поколения, для нашего народа, это не просто память, это религия, это священность, это вот такой священный сакраль. За него, конечно, должен сражаться каждый на своем месте, и ветераны, и молодежь, и особенно мы, облаченные властью, тех, у кого есть возможность для этого больше, чем у кого-либо. Это наша обязанность.
Нуман Челебеджихан базнатер кеткені бір асырдан зиядедір. Саяси ве Жеметр бабы Қырымның бұрынчы муфтisi жанаваржа өлдірілген көнден 102 ел кечті. Бізім телевизион тақымымыз мели гимнымыз Молевнің туған ерлеріне ел алды. Евсеневи инсан ве халқымызның садық евляды қында Султанеси Такаева тариф етежек. Milli Qaramanımızın xatırasını ebedeleştirmege tek şimdi çare tapıldı. Yani onun dehşetli elak oluvundan bir asırdan ziyade vakit geçken son. Tarihta Numan Çelebidzikhan'a bağışlangan birinci Tunç abedi onun küçük vatanında yerleştirildi. Bu Cankoy rayonunun küçük Alkan koyunda. Yakın yerde Numan Çelebidzikhan dünyaya gelgen büyük sonak koyu yerleşeydi. Ama o yok oldu. Endi Ulu Erbap'nın tuğan yerlerinde onun hatırasını memorial o günde anacaklar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Rahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal mustaqim, sıratal lâzîne en'amte aleyhim. Tunç abideni Rustem Emirov'nın teşebbüsü ile koyunun merkezinde yerleştirdiler. Falciler takımı gerekli kadar para topladılar. Bu işte çok usı Kırım sakinleri iştirak ettiler. Nihayet çoktan çok nesillerinin arzusu gerçekleşti. К нам обратилась общественная организация. Мы рассмотрели вопрос о выделении земельного участка на сессии. Депутаты единогласно поддержали. Это наш земляк. Мы гордимся им. Поэтому в обязательном порядке мы решили, что этот памятник должен находиться в центре села. И он является, чтобы он был в общем доступе не только для наших односельчан, но и для всех крымчан. Numan Çelebidzikhan 1885 senesi ruhaniler Kur'antasında dünyaya geliyor. Başlangıç tahsilini koy mektebinde aldı. Sonra okuvunu Bakçısaray'da, Sankt-Peterburg'da ve İstanbul'da devam etti. Balalık çağından şiirler ve hikayeler yazıp başlay. Onun icadi mirası büyük olmasa bile terin fikirleri ve istidatı ant etken men Kırım Tatar milli giminde aks olundu. Çelebidzikhan bizim halkımız için büyük insan. O birinciden tek Kırım değil, Kırım, Rusya, Latviya, Litva'nın muftisi idi. Onun yuridik bölgesi var idi. Ve birinci Kırım'da küçük bir Şveysariya, yani devlet kurmak istedi. Tek bizim millet için değil de eğer okugandırsınız bütün türlü çiçeklerden topla bir demet yapacağı da bu çiçekler Kırım'da yaşayan bütün halklar. Her bir çiçekin öz kokusu, öz rengi olgan gibi bunda da çeşitli milletler yaşayırlar. O tek Kırım Tatarlarını oylamadı. Devletçiligimizni kurgan edi. Müslüman ve Türk aleminde Numan Çelebidzikhan birinci kurultayını toplay. O milli parlamentini teşkil etti. Anda anayasa ve devlet timsalleri kabul etili. Kurultayının 76 azası arasında ilk sefer kadınlar iştirak ettiler. Kırım Tatarlarının lideri halklarının hukukları teng olması için kuruştu. Numan Çelebidzikhan ve arkadaşlarını çok progresif, ileri düşünceli ve firasetli bir siyasetçiler, bir diplomatlar olarak vasıflandırmağa mümkün. Yani onlar hem milli ve dini kıymetlerini hem de dünya siyasetini yaxşı okuğandırlar ve bütün bularını öz vatanperverlik, milletperverliğiyle böyle yoğurup deyik. Güzel bir hizmet ortaga koygandırlar. Numan Çelebidzikhan'ın faal ömür yolu 33 yaşında uzuldu. 1918 senesi fevralının 23 günü Karamanımız anarxist denizciler tarafından canavarca öldürüldü. Onun cesedini denizge bıraktılar. Tek biz tugul bizden son kalkan torunlarımız onu bilmek gerekler. Ona bu adamdan örnek almak gerekler. Kiçkenelikten şu çölde ösüp Palaman büyük milletin başlığı bolgan edi o vaxtni. Fevralının 23 günü Kırım'nın her bir regionunda Numan Çelebidzikhan'a bağışlangan hatıra merasimler geçirilecek. Adetince bu günü abidelerge çiçekler koyula, cemilerde dualar okula ve mekteplerde açık dersler geçirilir. Halkımızın şanlı Karamanı her bir yürekte ebedi yaşayacak. Султанеси Такаева, Максим Турчев, millet için.
Ахмеждетекі Бұрқач микрорайонын сәкенлері бұғырчада почта қапалажағынен разы дегәлер. Почта бөлігіні қапатмаға істейлер. Беңлер жадам нефақа вет тазменат алмақ үшін баяғы ел кечме кереклер. Бұл вазиетні Эльмас Аблакимова угренмеге тұрышты. А теперь пришел какой-то хозяин и посылает нас всех куда подальше. И молча. И ни у кого правды не добьешься. Бұғырча массивның сәкенлері шикайет етелер. Бұрқач микрорайон үшін екене почта бөлігінің қалмаға істейлер. Микрорайон. Кошкельды тут, Акрополь. Вот это такой район. Дачи, и все все здесь, вот все это на забрать почту. У меня муж ветеран войны, ему 90 лет, он куда пойдет? Bir yarım binden ziyade nefakacı Aykavan, Anayurt, Belaydon, Hoşkeldi ve çoxsu diğer masivlerden mında kelip kommunal hizmetlerini, nefakalarını, tazminatlarını ve yollamalarını alaydılar. Endi böyle imkan olmayacak. Мама вот с детьми маленькими, она пришла колясочкой, поставила, зашла, взяла, пошла. Это сейчас в автобусе с коляской ехать, представьте, как это будет. Еще очень много, и письма, и газеты, и посылки там, Endi 30 yıldan ziyade bu bölükte mütehassıslar yerli sakinlerge hizmet gösteriler. Hatta soğukta kızdırılanmagan odalarda xadimler mında çalışaydılar. İmzalar jıyılgan son, men Respublikanın başına vereceğim bu imzaların hepsini. Respublika bakacaksın bu meseleye. Binanın sahibi Kırım Telekom şirketi olarnen tizilgen kiralı anlaşması yekünlengen. Yanısının imzalamağa teşkilat redeti Ahmedjiteki почтамтның reisi айтқанына көре o субъект etmege istemey. На данный момент мы рассматриваем варианты, ищем помещение, даже готовы снять в аренду какое-то помещение для открытия стационарного отделения. Şimdi yerli sakinler imzalarını toplap başladılar. Şer şırasının mebusu yardım etmege söz verdi. Но сейчас нам и это хотят отобрать, перевести нас всех хотят на Кичкемецкую. Вы улицу Кичкемецкую представляете, как пенсионер пойдет до пенсию получать. Вот они бедные, вот кто смог, тот пришел. Adamlar hem de Devlet Duma mebusuna Ruslan Balbek'e müracaatname hazırlaylar. 35 binden ziyade adam bak vasıtasız kalmazlar degen ümitteler. Çünkü bu hizmet şimdiki günde pek gerekli ve mühim. Elmas Ablakimova, Maksim Turchev, Millet için. Халқара ана тілі күні Ахмеждете 15-ші бұтын қырымыжади конкурс кечті. О тіл халқының жаны деп адландырыла. Жұмхуриятымыздың әрбір көшесінден ең яқшаратырлар, оқуйжы ве уйдырыжылар топланды. Мектеплелер қырымда yaşаған халқларының 8 тілінде чықышта бұлындылар. Туған тілге оларының sevgisi хақында bizim muhbirlerimiz. Niçin sısın böyle dağa, eşitilmey sedası? Mектеп talebelari Melek ve Ablamit Musa Jalil'nin şiirini okuylar. Bu Ulu Vatan cenkinde galibege bağışlangan eserdir. Annenin yol boyu, bargancı yoldaş. 3. sınıf talebeleri konkursta 3. kerek iştirak eteleri belki 2 yıl birinci ergen nail olgan ediler. Keçken sene bu talebeler Moskvada keçirilgen konferensiyasının laureatı olgan ediler. Anda olar Polyetnik Kırım Yarımadasında Kırım Tatarlarının yeri hakkında tarif eteler. Bugün cenk hakkında şiir olarga ağır geldi. Bir kaç gün devamında ezberlediler. Olarının hocaları Zarema Меджитова. Когда мы учили стихотворение, дети даже плакали, потому что они на самом деле прониклись в эти строки. Закончилось это стихотворение со строками, чтобы никогда больше не было войны. Bugün Halkara Ana Tili Günü Ahmedjit'nin 44 sanlı mektebinde Kırım'da yaşagan 8 halkının tilleri ayangıray. Kırım Tatar, Rus, Ukrayin, Ermeni, Bulgar, Urum ve Karay. Этот конкурс, который нравится детям, этот конкурс очень полюбили родители. И этот конкурс, в котором с удовольствием активно принимают участие все педагогическое сообщество Республики Крым. Мектеп talebeleri özlerini çeşit kategoriyalarda gösteriler. 16 yaşlı Tatyana Gergiadi söz ustası nominasyasında iştirak etti. Öz tesirli monologının kız Urum tilinde okudu. Скоро будет выпускной класс, и поэтому мы должны сами выбирать свой путь, мы кузнецы своего счастья, и все зависит только от нас. Butun Kırım icazi konkursunda 3 yıldan beri 44. mektepte geçirili okuf müessesede bilingval yönelişte çalışa yani ballarga 2 tilde tahsil verili. Для нас это не просто опыт, для нас это жизнь каждодневная, а мероприятие это уже апогей радости и толерантности. Халқара
Халыкара тулган тил күнү кечирилген бу эле конкурслар Кырымдын тилер мирасын саклап калмага ве рагбитлештирилмеге жардам эте. Эльмас Аблакимова, Руслан Минаев, Арсен Фукала. Миллет үчүн. Бутун халқның ананелері тек бір айледе. Оларны Салиевлар құрантасы сақлай. Милейрух тек бала вет турунларға дегілде атта папағанға ашланыла. Қырым татар медениеті вет туған тіліміз алеміне бізім телевизион тақымымыз да далды. Сәлем алейкум. Хош келдіңіз. Наджи, адым Наджия. Бегузе. Алейкум селям кадам. Мен адым Энвераға. Пек меймун. Білесің, бұл Гүлнар Дудун сені. Салиевлар қорантасы біздің телевизион тақымымызны sıcak қаршылай. Бүгін біз оларынан мұсафирлері олдық. Адет бойынша біздің қоқылы қавенен сыйлайлар. Қавечілігі Қырым ханлығы деврінден біздің халқымызға айт адеттір. Бабаңыз қайда отырады? Біз Родниковый қасыба білес, аэропорттарын. Бу evde урф адеттеримизге буйук диккат айрылганы көрүнүп тура. Бу мирасны омор аркадашлар сайгынен саклайлар. Ве неsilden неsilге теслим этелер. Бу каралы биязлы фотолордун биринде Куранта башы Энвер аганын бабасы. Тимирязевский академиясынын академиги болду. Сүргүн этип жиберселер да осунун билгисин тартып иштеди. Оларның evinde yaşagan papağanın adı Sultan. Oyunda dostlarının ve komşularının sevgisini kazandı. Çünkü pek lafazan. 5 yıldan beri Koranta azası olgan kuş ana tilimizde konuşan. Gülnar Hanım ve Enver Ağa'nın beraberlikte er kununu karşılay. Aşağı içi, akşamları ise televizor baka. Getir başım. Getir. Sultan. Sultan'ın bir sözü yaxşı anlaşıla. Ama ya bizden ya da kameradan utandı. Tek özünü tanıştırdı. Bir gün eğer kapısını açıp çıkarmasan azadlık deyip kıçırmaya başlay. Sabah durup çıksan selam aleyküm dey. Bir şey kıdırganın duysa aman taptın dep soramaya başlay. Omur arkadaşlar bir fikirdeler. Hem yaşlılıkны, hem yamanlıkны temeli Korantada berili. Onun için bir ana baba öz evladlarını tek sözle terbiyelemekten gayrı özleri de ibret göstermek gerekler. Anadan tatlı yakın kimse yok. Ananın tili de dünyada en yakın tili olmak gerek. Bizler şey sayamız. Korandamızda umumi alganda ana tilinde konuşmaya tırışamız. Şimdi yaşlarımız yolga çıkkansan özünüz bilesiz. Çeşit türlü olama ama hepsi ana tilini bileler. Konuşsalar. Enver Ağa ve Gülnar Hanım tahsil sahasında çalışalar. Kadın sabık hoca Rus tili ve edebiyatı feninden ders beredi. Akayı ise şimdi Kırım Federal Üniversitesi'nde bakan kuruculuk ve mimarlık akademiyasında su resursları ve energetika fakültetinin dekanı. Öz ballarına ve torunlarına da bilgiye sevgi aşladılar. Torunları arasında sporcu da var. O tay boksu boyunca 3 defa Avrupa çempionu, Gürcistan çempionu. Şimdi o Ermenistan'da geçirilecek yarışlarga ve Amerika'da yazlık dünya çempionatına hazırlanam. Nümenevi Koranta 100% ana tilimizde laf ete ve bütün halkımızı buna çağıran. Tilimizni saklamaga ve inkişaf ettirmege gerekmiz. Naciye Isayeva, Ervin Emraliyev, Millet için. Балалар үшін хоккей. Ахмезеттегі 44-ші мектеп талебелері үшін бұз үстінде беден тербие дерсі кечірілді. Оларның ұжалары Южные пингвины хоккей клубына қатнағанлар олды. Бұл Қырым командасы Бұтын Русия турнирлерінде бір қач кереғалебе қазанды. 30-ға яқын талебе ве оларнен бірабер бізі мұхбиріміз ilk сефер бұзға чықтылар. Эльмас Аблакимованың левхасы. Ребята, у вас сегодня необычный день, да? Ахмеджитеке Алими Абдинанова адына мектепнің 4-ші сынып талебелері үшін адеттен тыш бір күн. Бүгін раллилер ве қалемлер еріне коньки ве хоккей клюшкалары. Русияде бала хоккейі адлы программа бойынша балалар үшін бұз үстінде беден тербие дерсі кечірілежек. Оларының чоқысы хоккейні тек телевизорда көрген еделер кемерлері бұзға ilk сефер чыққалар. Часто спортивные каналы смотрю, там футбол, там раз и хоккей начал смотреть потом. Скажи, хоккей любишь? Да. А играл до этого лучше? Нет.
Нет, но я умею кататься на коньках и на роликах очень сильно. Я роллер. Бүгін олар өзлеріні ақиқи хоккей ойыншылары кібі дуяжақлар. Баштан коньки сечелерін сасолар аяққа келешмек ве яқшы қайранған олмалы. Енгіл таймақ үшін оларны бошча бағламақ керек. Bu ise buz üstünde birinci adımlar. Yana çıkanlar birinci tögerekni taylaqның chetini tutup dayalar. Sonra İncmancının elini tutup meydanın merkezinde çıkalar. Yanı koşulgan sporçularga onlarını yaşlaşları Южный Пингвин adlı hokey klubunun oyuncuları yardım ettiler. Gleb Balabanoviç endi bir kaç yıldan beri hokey oynay. Birinci adımlar er vaqt en ağır oladi. Ну, мне главное, чтобы они научились правильно опираться на лед и равновесие держать, а дальше все само придет. А как это покажешь? Как? То есть вот смотрите, вы на двух лезвиях. Вы должны согнуть ноги и вот так вот ехать. Вот так вот толкаться на них. То есть вот это вот самое главное. Потом уже спиной можно учить и повороты делать. Константин Луканин, лидер России конкурсның яры финалисты. İçtimai leyhalar amelge keçirilüvi ve Cumhuriyetimizde sport inkişafından ilham ola. Onun fikrince hokey liderlik keyfiletlerini ve irade күчünü terbiyeley. Мы знаем, да, вот у нас в Краснодарском крае в каждой станице есть, практически в каждой станице есть ледовый дворец, да, либо каток шатрового типа, где детки занимаются хоккеем, и спорт становится массовым и доступным. Да. Да, действительно, хоккей на сегодняшний день является дорогим видом спорта, но оно того стоит. Мы хотим, чтобы детки были замотивированы заниматься физической культурой, развивать свои навыки в спорте. Hokey көчінен, сүрәтнен, манзаралығынен желбетте bu haflı oyun olğаны sebebinden buzға çıkmaq için maxsus ekipировка керек. Emdi mutlaka başlıq ve parmaqlıqnen. Bala başlığı tahminen 3000 ruble tura. Panzer, yani kokusunu korçalanған urba de şu kadar. Это хоккейные трусы. Также они в одинаковой где-то ценовой категории с нагрудниками. От 3 и до 9 тысяч рублей в зависимости от роста и от уровня защиты трусов. Скажите, а есть вот комплекты полностью, чтобы вся экипировка была? Да, все хоккейные производители делают универсальные комплекты, в которые входят сразу нагрудники, трусы, щитки, перчатки. Стоимость комплекта ориентировочно без шлема, но с сумкой и без коньков в районе 10 тысяч рублей. Kırım'da bala hokeyi inkişaf etmekte. Bizim balarımız bütün Rusya yarışlarda mükafatlar kazanalar. Yaş sporçulardan er biri gelecekte kontinental hokey ligasına çıkışta bulunacak. Onların sıralarında ise endi bugün komandaga davet etilgen kibiler koşulacak. Elmas Ablakimova, Vitaliy Golubov, Millet için. Шымдықыда қаға бойыпсы қаберлер келечекейнімізні 21.30-та чирманас қайырлы ақшамлар.